Uway na kinawad jing tepad ba lembagaan RTI uba dispersing rani ulayato baka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL tang hakashibnai kajinyo lumbay boarding na Garo Hills kalong Shipho Klur tingka kat bana khasi jaintia kayo lum kalong hadu prabway Klur tingka habakren shakilat pathai khubor uba dispersing rani ulayato bahaka arpunyo tarik naitung arjar pulai ulapan cik tip RTI na office jongka MEECL. Katkum ka juba balayo lum na ka MEECL, uba dispersing ulaong ka jingyo lum by boarding na Kisantaliki district na Garo Hills, kalong Shipho Klur tingka, hau benay rempang. Kat banaki New Taliki district jongka khasi jaintia, layo prapui Klur tingka ka bay thang boarding, tang hau benay rempang arajar arpulai. Ba usian di ba amitit bilak naki amitit energy na giwe corporation agador pratangka si unit pratangka si unit dekat tong ada report ini apa ada report ini apa ba kita tu gini corporation kibadi ya kalau seka Misil agador lain ka sini tiada lagi yo lain ka dari Misil gadi sangat sepi samping ka ni tiga siu belas ka Misil samping ka sini tiada lagi yo lain ka karena yo no boleh dikuslai kata kali boleh lagi ni baik boleh kita ni. Nah, kita kiwe corporation tungka niko kadang ka khabren bene ko ya roshi ko tungka ni sini di boleh dikit ko boleh dikit company OTPC ka ai tang lai kan sini kita ada jadi uba negara ini pajak ini penting abang itu wilayah company kan no berkat no pada yang mengenai dunia penisiu syariah corporation. Di kata mereka RTI kebangalan alam ini ki jintian mereka lain. Di habis itu mereka pasal mereka jintian boarding lagi di corporation harus nanti pernah Januari Jun. Jadi RTI ini kena jintian boarding nak ada MSCL hau kenai jun tamsi benai kapoi hadu pra purway klur njuk kenai la lai haja aspa kapunda tang hau kenai jun hau musne dikatakan ka pra purway klur katakan jintian lai nak jaga MSCL nak weki corporation tang sikana. Ia bede bagaimana ka ia bede berisiu yang tulok pada dokter kapoi tahu benai jun ke tulok dokter kapoi sau klur aksina. If compare tadi income kan no, income kan koi asi ndai klur. Te ka tang tulok kapoi pasau klur. Te sakane ka fund ban transfer engineering fund kemudian ada dami ikhtiar ini kita di mesin pisah itu dengan pan yang kata information nama kata no transfer ke engineering fund kita kim information kata tiga tahun nama dia mesin marbele yo buka quality hama dia ikhtiar ada tema ngapsa komunikasi iwe transformar komunikasi Cibenai license sosial macam itu transformar. Juicy tu, tenong badai bagi tiada, tenong bagi tiada kualiti macam. Setiap license sosial macam itu transformar. Kita kata kapau kadang ini hendak kemudian galak belum kita kebahagiaan ke MSCL kami ke first kualiti. Jika kadang ini hendak kami ini balik ke informasi yang mereka lawan mereka. Engineering fund ke transfer bisa saya katakan fund nanti berangkat tiap ini tadi. Kita akan RTI ke mengalih alam ini bentuk niat dan ayu hendak mereka MSCL di
but iwe lagi point di bawah file ini diharapkan itu adalah information yang dibawa dia kata dia kata ngelak selai muta ngelak selai kata dia beda ketika bahkan information di engineering for the yang sampai ke dalam nah itu kata polisi